In June, Bakhuid Karbani Pardon Crucifix, Bakamdam Navindai Josepha Grace Assembly, Bakhuid Sngi Kam in the Gasni. Iduairu Nagabinda Patrick Karbuki, Bahadka Inga Semjungi, but Nagabinda Bariti Kurba, Benio Jingoy Jinkia, Duairu Nagabinda Taniel Kelamare, Benio Krusel Baba. Tunginang duwai nagabinda ka jingay ka jingar ko baro inang IT ka jing tumu shime chongi inang duwai nagabinda ki bapangi bashitam iduwai nagabinda ka passion retreat ka ban Sdang haga tayo ban man nadushi tarik hadu sau tarik min step iduwai ro nagabinda baro ki bariyo ki bajingay now Jisu baka bor Jisu nam pao iduwai ro nagabinda ka jingte ki imane jingisne jimble Hangne nagabenda baro ki one retreat bakinio duwai bakinio mar jingis nega jum ha kerteng upa baro kon baro men sim Bakhuid amen ka jinga e jung utrai jung yu Jisu Christ bar ka jinge jung uplay lembar ka jinga sulak jung men sim Bakhuid kindon renka but pi baro Kohimen ko parato ngin sangesh porban pan map nagabinda kilait kilet jungi baro ngidang yosngo hagini gisngi junga jimpule kumno kiju ki persyang ban taulad ban knos niu yaw Jisu kendait yaw Jisu ngidang yosngo runa ka jimpule naka kitab Jeremia nung yaturepa kumno ki paiju kila kendait yaw prophet la jong habaula karen ya ka jing shisha Habaula kendo ya kiban paisha uble ban ino kapop kaju kadur haka jingim jongiru don ka jingale persha wada bangi im haka pop haka jing sniu ngiale persha ya ka jingba ya ka jing kuit ya ka jing shisha bon sin gipin klet ya la dai gipin klet ya ka jing shisha gipin long matla ya la dai ginang IT ya ki pop baro ka jing sniu baro ginang ay tilut yala de ka jingim jongi how Jisu bound up and kuid yangi map yangi ko Jisu yarap yangi ko Jisu ben tursha jan yame da ka jing kuid min siam ngapla how blay badan bor baro bade happy ko himen ko para bangalale pop shibun da ka jing parkat da ki tin da ki kam da ka jing le klet da ka jing le phalad janga da ka jing le phalad janga da ka jing le phalad bakrao e janga namar kata ngakar phadi ka Maria Bakhuid ka bayai sa ka ti soti ya ki angel bat ki ri kui badia pi ko himen ko para benduai na gabinda janga how try ublai jangi ublai badan bor baro ni sune yangi Badan dalam mapi ki pop jangi, unyalam yangi shaga jingi mbam jekut.
to nginia duwai nagabinda para kajing tumo jangi ni duwai nagabinda Yusufa grace bakat bagra ke Sngi ka jangi minda gasngi ni duwai nagabinda ke bapang ke bashitam bara ni duwai nagabinda ka jinga ka jungo Chris halu jangi halu kinga sem jangi duwai nagabinda ka passion retreat baro ke badon ka jing kwa banwan chiminda at puson jiliu ka jing shashitam jungo Jisu nyadu Sngi balang haka tayo banwan hadu Sngi sa giant min step ay baka borjis nang seizo Giduairu nagabinda kay mane jingis ne jimbale kabangi stang bansna pakalong kabasizo but kum juru nagabinda bara ka bayarap min siyam ya kaneka nagabinda kaneki mane ni IT aki chau Jisu tomap igi pop jangi pai jame kotrai ngi karpad ba ha ka jingba jame en polite ingi na ki kinjri jangi pop Kiba ngilale ha ke jing tolot brio jangi dau trai jangi Jisu Kristu kuon jame ubai imbat san sha rengkat bat me ha ke jing elong kawe jang min siem Bakhuid ublay junom la junom amen Kajing pule na kitab Jeremiah ulaong ngayos ngo bagi pat buhor kia krensiar kajing trim kadon habaro saudong Mudoya yangan mudoya Kia ong baro kilok tamensim janga Ki apli kajing jod janga Leksa unsa syak syukur To ngin sale banjob Pat ngin penhiar kupot Henrei utrai uladan hakaliang janga Kum ukhlawaj ba itrim Namar kata kinang leben janga kin sajen thud Kin job yanga Kin sasya leran shikadeng Namar bakin la banjom. Ya kajing laran masih junam jongki kin klet lano. Kotrai ki pai. Ubatan jo ya ki bahok. Ba ubayu I ya ka donot bat kajing perkat. Ai bangin yo I ya ka kupot jong me halor jongki. Nabah hame ngalap benchet ya ka kam jonga. Turwai yo trai, to ya ro yo trai. Nabah pelat ya ki basya ban ben. Na kakti kiri dakan, kaktian jang uterai. Sang katra, nobar nyuspa, ruspa, ndai po. Ruspa, ndai po. 24 baht.
utrai undon rengka bat pim. Rengka bat piru. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kum ya anis. Ka urama me katsai. Kiju kila yakar mau balindem ya Jisu. Jisu la jubab yaki ngalapeni hapi buun gi kamba bha na upa jonga. Nagabenda kano na kini ki kam pilindem mau yanga. Kiju kila jubab kaliang ngim lindem mau yame nagabenda ka kamba bha. Henry nagabenda ka jingkaran bain blay. Namarba mame ubalang tang uburiyo me perlong yalade ubelay. Jisu la jibab yaki hato shim to haka ain jumbi ngala pilong ki blay lada ula kart ki blay yakito hakiba kakatinu blay kalawan bad yaka jingto laban pindam te pin syapang uta ya upa ula pin gantang bad pa syaga pertay me karen bain blay namarba ngala ngalong ukun jongu blay lada ngamle ya ki kam jongu pa jonga te wat ngeit kin yanga henry lada ngale yaki wat lada pim tre ban ngeit yanga to ngeit yaki kam bakunda pindup tip bat sngotu ba upa udon hanga ban ngadon ha upa sa shivat kila tap ban kamiyawu henry ula light no nakikti jonki. Te ula late pai biang shashiliang kawa Jordan, shaka jaka hakaba uya anis ula pin baptist menshua, bat ula sa hangda, bun kila yawan shau, bat kila uya anis shimla peni ki dakishin, henry baro kat kaba uya anis ula shapang uni ubriyu kalalong kabashisha, te bun gibriyu hangda. Kilangay hau. Ka gospel John utray. Kajingara yame Ïukharist. Ko himen ko para bayir hautray Jisu Christ. Ngiyos ngo minda hakit gospel kibriyu kila karmau ban lentem ya Jisu. Kabamod ki kwa ban penyap na Jisu. Namar kane kadege rukam ki ju ke penyap iki briyu ki baki kain sang bam ya hapshu haga jingi kai jonki barkum juru kamyadeshu badka huk ka jingim kabakila kentu iki briyu ban im. Kabamod ki kain yaw Jisu nongpop bamlong shu ban im haka imlang salang ne haka niam jonki te ka jingkar mau ban lentem kalong ka jimbishar pinrem kumbangi yos ngoro na kiwei pat ki jakka jonga gospel lawan yalam sha Jisu kawai ka kende kabakalim bad kila karmau kila don haka ti jongi ki mau yos ngoro kumno ki Jew kila peniap ya Stephen haka kam jogi apostol namar haba ki penram yano ki bishar ban peniap teminta kila bishar ban peniap ya Jisu haka jika rukam bakile dagi kam jogi ki peni kay ka daw ki bak ude ben yap namar ula kren bain belay ula kren bain belay but haba kila kren komne Jisu kirli pinpan yaki haka sam prapo ar Henryu kalato siapang kinombishar kilayo borjo ngoble but kakot yaki kible na tang na marba kilayo yakaktino bale kishusngap yakaktino bale but kaktino bale kila bishari gibriyu but kibriyu baro ki kain yaki kible mintaw Jisu ula pinpa yaki shakataka sam prapo ar Henryu but hatto haka jingto kalatone yam komne
What ye ki brio pi kod ble henre yang apat u belong ka ketin balalong do long snam pim tre ban kod ble yanga bad habanga ong along ukun u ble pim ngeit henre pisuk ban ngeit ya ki brio bala yopidiang ya ketin u ble ki ba im ya ka ketin u ble bad ki ba bishar da ka bor jong u ble henre u Jisu pad wong ngalong u blehi ngalong uble ubadon gabor ngalong uble uba im ya ka jingim henre pi part pim ngeit kane kalong ga jinglong arsa habun gi bru kane kalong ga benda kaba kangla dia ki banjan badu Jisu ban im badu Jisu ban long gi ba seiso ngi part ngim tre ban pli ya ki kama jongi ban yo I ya ka khima ka bayar jongo bale pin ban ngi penre dia ki kemajongi ban yo I tangi jingduna haka jakaban penyari ya ka kemajongi ngi penre dia ki kemat ngi kapre dia ki kemat ban ngim kwashu ban yo I ya ka ba uble uhikai yangi ban im haka jingim ujisu hikai yangi ban im haka jingim kane kalong ga jinglong arsap habang istang ban im ya kum kane ka jinglong arsap Ngistam ban lebe ni gibriu. Ngistam ban kinos niyo ye gibriu. Ni perkam ban penia bat pendo ye jingim jo gibriu. Ni pendo ye jing shishana ga jingim jongi. Bat hang ni Jisu ong ngalong ukono bole la penkandang da ubele. Kadang kawe ke ketin Greek kalor kane ke ketin penkandang sanctification. Kalong hagios kala kadauru ya kirikuit haka ketin Greek syapang kirikuit ni ong hagios haka ju kadur syapang ki jingkuit ru ni ong kane ka ju ka ketin hagios kabamut ki bakhuid bat kumjuru jingkuit hangne Jisu pat ukadau ha ki ju ba ulong ubala pengandang daupa na shua ba unwan sha kanega parte uppa ula pengandang ya Jisu hagiosa hakane ka dur Jisu peni haki ba ulong ukono bale ulong ubala sha pengandang daupa ban wan sha kanega parte ban penkalad yang ina kanega parte ka jingmod janga hagiosa ru kalong penkalad ke brio pinya per ke brio bu shiliang ke brio bu kerpang ke brio naga venda ka kamu bale ya Jisu pan uble ula bu kerpang habangi pediang ya Jisu haga jingim jongiru kai ka bade ben jia hangi ngiru ngide ben ya lemba kanega jinglong hagioza ngide manlong ki brio balap shap pengandang namar bangi dia Jisu namar bangi pediang ya ka ketin namar bangi im ya ka ketin kai ka bade ben jia hapo jongi kalong ngide ben yo ma dia ka nega jingkoid naga taga daw kalong ka ba kongzan ha ka jingim jongi ben puson ya ka ketin utrai katban ang puson ya ka ketin utrai kawe hadin kawe pat ka jing the Lord kan sapat no nangi namar katsha ba ka seizo ya ka ketin utrai hangda dondro ya ka jing seizo jonga hagiosa ka jingid pat ka jingko utrai kan seizo henre hakini ki jupat kilong ki ba puli kilong ki ba bat kem ya ka ketin utrai henre ka ketin utrai kam shimla seizo bat kim shimla yo I hau Jisu ukono bele penban kiong pilang uburiu nang da piong hana pilang ukono bele pikran bain bele henre ki klet ya ka jing do Bakhuid wat ki buriu ki ngeit ya ka ketin bele wat ki buriu ki ba pediang ya ka ketin bele wat ki buriu ki tre ha ka bor jong bele ki god ki bele gods henre ya ukono bele pat kim tre ban ngei ko himen ko para haga jingem jongi ni dondro kom kane ke jinglang arsa bon gibinda lesing ilong giba duai lesing ilong giba late mass lesing ilong giba late sacrament lesing ilong giba shakriya kabalang
Lesing ilong gibalay yalap ye kubor baba. Lesing ilong bun gibryu ba yarap ye kiwe. And reality part don kaneka agioza. Don shu ya ka jingkoy. Don shu ya ka bor ban mane au bale. Pinban ngikal lalong gibryu balebe ni kiwe. Day nagadaga daw hang ning yo kilara iya umau ban lindem yaw Jisu. Don hakinga sem jongi kibaram mau kumne. Namarba kim imshu ya ka jing shisha. Kim tipshu ya ka jing shisha. Bashwa ban tip ya ka jing shisha ni bishar pindram ya kiwai. Don bon gibriyu ki kran khana pershayi kiwe. Don't give a lorni pershayi kiwe. Don't give a tarais new yekiwe. Don't give a pindu ka jingsuk jungiwe. Don't give a pin mong yekiwe. Don't give a pinyabro ya ka burom jungibriyu. Pinja burom yekiwe. Namarba kim tip ya ka jing shisha. But bon gibriyu kis ngau jinja. Kido jingkarmen haga jingem jongi namar kum gini gibriyu haki inga sem jongi don gibriyu ki bayam linter ki baja ummat linter namar ki bahinga sem kim snowtushu yaka jingkardor jonga jingi duble jingkardor jonga jing shisha gibriyu ki ba im haka half truth shiteng jing shisha ka jing shiteng jing shisha don bon gibriyu ki ba im haka shipowa jing shisha klam don jing shisha bapura but haba ki long gibriyu kumne kinsa pin mong yekiwe kinsa pin jinjar yekiwe kinsa pin shitam yekiwe bad ujisu lele komno ujisu ulale pai biang shaka shiliang jongka ka Jordan kalonga jaka kabeneng kala play bad kasawa ya kasur une ulang ukun by ide jonga bun ki buryu kila yosno ya kane bad kini ki buryu ki ju ki kinno ya Jisu hana piong kun uble ujisu lelay paish Jordan ban pinshisha ya ka jinglong uble hakita ki buryu bam ngate let's say Jisu un pejingai nangi pejingai na ki inga sem habangim pintreshu ke jingshisha habangim treban imya ke jingshisha habangistang ban karma pershai ki bayid batoin joni lese Jisu udang pejingai na ngiru hakane ka dor ko himen ko para tongin duai hakane ki Ïukharist Bakhuid bangin dup long kun ki bab kindiu ya Jisu aka jingim haki himen ki para haka jingade haka jingi joni Jisu bayid karku kardo yangi pensle yangi bangin long ki kun ki ba kindiu ya ka jing shisha im ya ka jing shisha but yarap ye ki veiru ha ka jing shisha bangin long ki kun ki ba kit ya ka bor jame bangin kit ya ka jinga e jame man ka kelip man ban kindiu ya ki himmen ki pararu sha ka jingit ka jame en ya ro ya utrai Jisu Christ Amen. imply ka jingit nganget how play pa padan bor baro nong tao ka beneng mat kendo but how Jisu Christ kun marvejo utrai juni yau bela puna min sim Bakhuid yau bela kana ka Maria tesapi yau bela shalabe Dios natus asala ayo ya platepyo la yasha ki baya hagas ngi ka balai na mi pan ki baya la Use for name, so is the one day, pardon, barbara. nang ta man pa shal ki baya ngangi thau min sim Bakhuid ka bela Catholic Bakhuid ka jingas la ki Bakhuid ka jimma ki po ka jimmi pa Amen. Life spot proposal.
ya duai ko kemen ko para baga jingkinia janga ba jampi. Kallang ka ba pediang khon hau play upa ba don bor ba ro. So try predicting Kenyanak D. Jumpy, Nagabin targeting our Chroma Contention, Kuchiman tying even a Kapalang Kuich and Faro away. Ko play ba isune ai ba en pelong yengi ki ba bit ban shakri hok ba rabor ha ka duan jame ba en pelait im yengi da ka ba yai shimbenda haka dau Chris utrai jangim. Amen. Utrai undan renka bat pim Rengabat Hero, token tiu yala ki doinod Interior Key, South, tangina ingu ya utrai ublay jangim Kasham Hawk, Bakate, da shisha kalam ka ba shong hok bat ka badai kadai ti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka ba na ingu yame ko kinran ko pa Bakhuid ko blay badon por bat bam jikut namar lemba ka jingsha shitom ba penim jangu kun jame kaperte ba ro ka we kalanang ban pla ya ka buram bam jikut jame na ba da ka bor ba pla jonga dim pana me pen pau ya ka jimbishar jame ya ka prate pad ya ka bor janguta ya o bala sanar pana bat komda kenran rengkat bat baru ki angel bat ki rikuin ngiro ngi aingu aidem yame kadba ngi pen pana da ka jing komen. Bakhuid, Bakhuid, you try, Bakhuid, you play, keep on, Rengabat, take it down, like a from the wind. Why you said I should jump, why you said I can go, why you said you play Juno. Yaro you trabawan, agak kerjeng try, Rengabat take it down, agak from the wind. Why you said I should jump, why you said I can go, why you said you play Juno. Ko himen ko para nginang IT ya ka jingim jongi shau Jisu bangin dukin diu ya ka jing shisha bangin id ya Jisu bangin janbat Jisu lembau mensiam Bakhuid ba ka bor jonga baneng ka pen kantang yangi balongi kun jongo balai balongi rikoi balongi Bakhuid balongi ba yishirhem ya Jisu da shisha melongo Bakhuid katrai kata mei jong ka jing kui barom namar katangi karpadya me to pen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pha ya mensiam jame kum ga jer halo jangi bakin kalalong yangi kamet bakas nam jangutrai jangi o Jisu Christ haka por baladino yavu padala kamons ngobha ula pediang ya ka jing shashitam ula shim ya upu padaka ba ingu yame ula kedia yavu padlai haliges enran u om to shim batobam na kane pi baro namar kane kalonga medjanga ya ka ba naiti naga benda jumpi Hakaju keru kamenda lalaya bam ula shim ya ka kuri pada ka baingu biang yame ula ya ka halage senran u om to shim bat di na kane pi bahro na mar kane kalonga kuri janga snam janga jutam bati mai bat bam chikut ya ka ben pen mi na ka binda ha jambi panaka binda ki babun naga binda ka jimma pi ki pop to le ya kane ban kan mau yangam ko snam bakar dor jangu Christ pen kui ni pen kui di mensiam hadem pen kui pen koi pen kiai ke bapang ke bashitam bara
Yada yang inau bamen. Kajimaya jongka jinge. Namar kata, ngi keba penmenda ya ka jingia bad ka jimmi pa jungu. Ngi tarwa hame ko traya upu janga jingim, bad ya ka kuri janga jim penim. Ngi da aingu aidem, namar mela nyu yangi kiba bit, ban yang hakama jamme bad ban shikriya me. Da ka bas ngi varit ngi karpadiya me, ba ngi kiba yo benda hakamet bad ka snam ukris, ngin long kiba la pinyat lekawai da umen sim bakhuid. Tokan mau ko traya ka balang jamme, Kabala priyang hasatala kaparte, bato penjana yaka haka jingin, rengkat badulia upabakoi jangi, u Victor, u Wilbert u Bishop jangi, bat baro kilingdo bat kirinium. Token mau lemro yaki himmen ki parashin rang bat kinde, kibala yotia daka bakermen yaki jimmi pa, bat ya baro kibala kalat no haka jingis ne jamme, to pidiang yaki shaga jing shai ka kama jamme, to isne yangi baro yangi karpadiame, Barengkat berkamaria tu Yesus di Bakhuid ke kami jangan belai. Ujas Bakhuid kurim jangga ke apostol Bakhuid. U Francis disease Bakhuid. But baru kiri Bakhuid ke bela pen sobhaya me pateng la pateng. Ngin long ke babit. Ben ya ben dalem haga jingim bam jikut. But bangin ra but pen don burami me da ukun jamme u Jisu Christ. Dawu lembadu badhavu. Kanlong hamayu blayu pa badan bor. Haga jingelong kawe jungamen siyem Bakhuid. Baro kaburam bat ka jingero. Junam la junam. Amen. Kohimen ko para tongin duwai kumbau Jisu la hikayangi. Nakabenta bahar ka jingdon kam jungi. Nakabenta ka passion retreat ka bangin Sdang na dushi tarik. Hardus ngi sajain min steps au tarik. Duwairu nakabenta baru ke bapang ke bashitam naga benta ke jing tumu jangi duairu naga benta ke naga jing te ke imane rit jang ke jing isne jimble haga retreat center bakalong ka baseizo naga benta baru ke wan retreat ke wan duai iduairu naga benta baru ke don benta lang bante kane ke imane kade ke jing rap spoon men sem jang babun mut ke briu nadu ke barit baria hadu ke bakrau bau Jisu nangkar ku yaki naga benta ke jing spoon men sem jangi Kamta me ke jingi jongi ke jingi sne jimple ke jing shania jongi ke jing sne jimple kopa jongim ba hapeni kalong ka bakoi ka karteng jome kanwan ke ima jome kalong ka mon jome ha kendau kum ba habeni toai yang imita ka jimbam jongi ka bahala kasni patama yangi reng khang jongi kumbangi rungi ma ke place new yangi padwa telam yangi shaga jimpan shoy henry tapalai tingina ka basiliu Top light yang ingi karpan ko try na jing sni baro. Haga jing spoon jame. Toy jing suk jing sign haga sni jangi. Knamba daga jing arab ka jing sne jame. Ngi light bara bona ka pop. But ngi yo jing da na jing jin jar baro. Kat bangi dang up kemelendi haga jing garmen Bakhuid. But ka jing wan pa jung nong penim jangi u Jisu Christ. Namar ke jame kalong kaima ke jame ke por kaburam junam la junam. Kotrai Jisu Christ meu bela ong haki apostol jame ka jingsuk nga hi happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe de ki pop jangi henry ya ka jingai janga balang jame bad ha ka jing spoon jame tai haka ya ka jingsuk bad ka jingat le ka vai kat kum ga mon jame mame uba im bad basansha junom la junom Amen. ka jingsuk trai kandon bara boreng ka bat pim tap ta ka jingi do Kristo ngini ai markelia Bro
hakami ukun lambro jang uble hakami bakit naga pop jang perte sukit to kibala kosha ga jingawai jang ukun lambro kantang yang i pen kod yang i lembaga jingwan jamme hagan yang Ïukharist Bakhuid hagan yang communion Bakhuid hagan yang communion mensiam pen kantang yang i perlong yang i Bakhuid banginum lentam mau banginum kentai yame banginum isi yame banginum jingai no dame Jisu bayit pen slay ya kamet kapar jangi pen kantang ya kamet kapar jangi kamdame ke benda jangi kabapang kabashita badon ke kiniam badon ke jing talor badon ke jing tuna pen kantang ya ke jing long jangi Jisu ngidon bon ke jing long ke basuni kabak pen jingai yang Jisu agak tin ke tele jangi agak jing mo jimbar ka jangi agak jing snow jangi agak kam ke jam jangi Jisu bayit yarap yang iban long ke sakina ke benda jangi man ke kelima agak inga sem jangi agak imlang salang agak balang bagoy jangi kner lakati jangi Jisu halo jangi kumbau la pen kantang yang iro ko Jisu ngi ke bas ngabi ke tin ke bapuson ke tin ke ba em ke tin ke ba pediang yame ale ai bore ngi Jisu haleluya 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 Jisu 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 la 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 hallelujah 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 Jesus 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 Jesus
ai boring i Jisu, ai boring i Jisu, ben gandang i Jisu, ben gandang i Jisu, ben gandang i ki ka sanjongi, ben gandang i ki ba yeba to injongi, ben gandang i ki ba pangi ba shitam baro ki ba shimmeta hagene ga mas bakui, ben gandang i ki ba duk, ben gandang i ki ba yam sosi, ben gandang i ki ba yam so ki ba smo jinjar haga jingi, ben gandang i ki ba koru kora. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. To nginia Dubai. To ai ba ka jingya da ba klem sange jong ka jingkinia na ka bangila yopidiang kanom ino yangi ko trai. Ba to ai ba kan background nangi barabor ya baru kie ke bala ban pensionio yangi. Dau Chris utrai jongim. Amen. Utrai undon rengka bat pim. Gabat hero. Mu ya ke klejum bi karpadi ka jingkar ku na utrai. To ai ngi karpad ko ble badon bor baro bagi shakri jame ki ba wat ya ga jinga e janga jingya da jame enda ke la light na bar ki jing sunio kin shakri yame da ge donu ut ki basu dau Chris utrai jangim. Amen. Ble badon bor baro en kar ku ya pi upa baru kon baru men sim Bakhuid. Amen. Ya lesu ban banak ko bar ba bha jang utrai da ga jingim ka jampi. Iso o yaublei. Baran repusa. Repusa. Digna yaine, digna donau, benging baro bayeng marway, wasing ilbi ondan kumpang, ting so jingim dan tagaway, goding batian go breaks go tian, snatian tingkit mi baublay, tolwai men sim kat maitrim, wajam benda jingjau bakram, digna gentil wadam musim, banjo benril na jinglong brown, gumno trisius papertay, mantelas nam tu saken Kabura magpapalo po naman sa simba ko. Ang pamarikong sinutawan para po. Sinama. Amen. And the right try, Jesus Christ.